ne so bela so turin member son tak tu puti bc lo dan chu la so mang pu speaker kalome ral klan chung changa zo belna te mai la thuma toy te nei kan du chu tu lai topic lian tak mai ania kan rama lo thei lo na wangin thenom rama tangin kan u nau ten min bela kumenga mo cha thei kan han cheng ho chu ania amai ro chu kan en kol dana le kan in en kol dan shim shima hian ngai to na thar ngai nei a hun to hle in alanga kan biala peichuan school hial teral klan in a sangin andina sarkar school a po lut lo ten an han oma chutiang bokin a reality tak tak ngai to kan ngai ka sia champhai khuwa kania champhai pa kania ko san sa khuwa ti thleng po hian nakin lama min la ngong tur thui tak a om thei ni in ka sia heng hi tuna kan address wat lo chuan nakina hian kan resources nei te a limit sia kanin chu na tial dona ezon na dap konga le ele barwa konga ni se keini ain antaf zoka chu tu na hi chon kan tha zalen em maya veng tina te boina te pokan han tok ta zeu bok nen dan le sai en kol na hnuaya omumal lo zok te ani na te tin survival instinct nei tha zok ani na te tun din huna hian langoi ri maila keimani tual chung inen kol na danain har sadna la tok mai thei din huna kan ding ni in ka sia hemi konga hian pu speaker home minister changtu ne na ka zo bel na chu heng ral klante en kol dan tu rahi biometric enrollment pia lama an chen na le anom munte an thil ti dan tu ra te khotanga an chet vel na le tun din huna chuan hun sang an pe man sin kualan du huna barman tlan le ta ral klan pon ni che lo ni tuna tam zo ki ju sum don nan min mangani bermaya heng mi te khwa khira khau zo ka en kol na tura ruwa man na mu mal tak kan sarkar hian anem ti kha ka zo bel na ni e kalome